predvodi Aleksandra. Kao što ste čuli, moja ekipa iz Novog Sada, ali mi nismo lale i nismo spori, nego smo brzi. Imamo sposobnost da danas dođemo do pobede. Marko Jadranski je kapiten moje ekipe i sada će nam nešto više reći o sebi i ekipi. Dobar dan. Vidim da je ovdje ekipa Niša naoštrena, uzvratit ćemo istom merom. Mi smo došli u jednom veoma spremnim sastavu, spremali smo se kao Makoto Nagano što se sprema za ninja ratnike. Ajde da predstavimo ekipu. Tu je Vlada, Igor, Bojana, Miki, Jelena, Vlada, Ovdje je cela Vlada. Jasna, Srđan i Milica. Nemoj samo Vlada da padne sa te strane. 10.000 evra ste odlučili da poklonite kome ako dođete do pobede? Pa ako dođemo, dečjem selu. Bravo. Dobro, dosta bilo priče, dosta bilo govorancije. Novi Sad i Niš, neka igre krenu, jer prva igra su mokre majice. I prva igra u serijalu Kraljevi Jade je mokre majice. Muški deo publike, nemojte prerano da se radujete jer Nije reč o Miss Mokre majice, ali jedna majica jeste u pitanju, ona je XXXXXXL veličine. Po 5 takmičara stoje sa svake strane bazena. Oni treba da plivaju sa tom mokrom majicom preko prepreka. U pitanju je prvo jedna guma, zatim jedna bure, pa opet jedna guma i onda dolaze do kraja bazena gde skidaju tu mokru majicu i daju sledećem takmičaru. Pobednik je ona ekipa čiji 5 takmičara prvi preplivaju ovih 5 dužina ovog bazena i pobednik dobija 10 poena, a za sve to imaju samo 4 minuta. Vidjet ćemo, tu su svi spremni, tu su svi plivači, vaterpolisti, košarkaši, mada dobro, to nema veze. Tu je jedna devojka Milica Bogdanovski. Njen brat, Jeli Blizanac, je bio na univerzijadi. Nije sigurno talentovana na bratiš tako. Pa nismo, pa dobro, možda je brat učio. Vidjet ćemo. U ekipi Niša je jedina učesnica ovogodišnje univerzijade i ona se bavi čime nego vaterpolom. Jovana Bjelić, tako, bit će ovdje žestoka borba, ali da mi ne bi više dužili sa ovom pričom. Da vidimo, dakle, takmičari, jeste spremni? Na moj znak. I krenuli su prvi takmičari. Žestoko su krenuli, već su stigli do... Lagano navijaju, ali, zapelo je već na prvoj prepreci. Plivaju Novosađani. Novosađani za sada. Vidi se da je Štrand tu uradio. Ajmo. I Novi Sad prvi daje majicu. Sad to treba skinuti. To nije baš higijenski da se razmenjuje majica, ali dobro. Ima pomoća, već su tu igrane taktike da se uče majica. Kakva taktika i u isto vreme. Lukavstvo Nišlija. Već su nadoknadili preko po gumu. Ajde. Sada je ispod. Dunav ili Nišava. Ispod, gore, dole. Preko gume i Novi Sad opet. Opet se Novi Sad prvi penje, sada moraju dame da vidimo Jovanu Bjelić, da li će ona pokazati koje... Novi Sad, sjajno, Miljane, koliko još vremena imamo? Imamo, tek je prošao i 1 minut i 10 sekundi. Već treći takmičar, da imamo takmičarke, sjajno. Idemo, opet Novi Sad. Ali Jovana Bjelić pokazuje zašto je reprezentativka. I Novi Sad stiže, opet Novi Sad. Novi Sad, četvrti takmičar. Brzo, skide majicu i ruka, noga, da, obe ruke, ajde brže. Za sada sve regularno, Nemanja Nikola ne dižu ruke. Sve u redu. Novi Sad, boga mi ubedljivo. I tamo se guma podigla, sad ćemo da imamo. 4 takmičara su se promenila, ostaje još jedan. Posljednji takmičar za Novi Sad, posljednja izmena. Idemo Milorade. Phelps, Plivaj, jao. Skači. Potpuno izjednačena borba, prvi Nišlija. Nišlija je oblajzilo malo. Ide Niš, Novi Sad. Ide Nišlija na dobu. Brže. Nišava ili Dunav. I Nišlije su sve nadoknadile.
pobednika prve igre, to je ekipa sa Nišavu. Ovo 10 što se poena za trese, njih. to se oni raduju. Znači pobednik prve igre je ekipa Niša i oni osvajaju 10 poena. Da vidimo gde su oni stekli tu prednost. I videli ste ko kosi, ko vodu nosi. Pitaćemo kapitena da li je zadovoljan. Naravno sam zadovoljan. Prva Koliko? igra 10 poena. Igore, ti si nešto posustao na kraju, a? 4 izmene smo bili bolji i onda sam nastupio, a izgubili smo iskusno kao i uvijek. Jesmo izuli Novosađan? Naravno. Jesmo se tako dogovorili, bre? I eto, već u prvoj igri Niš stvara malu prednost 10 poena. To je samo jedna igra. Igra ima 7. Naravno, ali da ne gubimo vreme, radovat će se malo kasnije. Vidjeli smo, za sada Kraljevi Ade sa 10 poena je ekipa Niša. Idemo na sljedeću igru, a to je biciklizam.